l-ewwel wara Sylvia Plath. Id-dedi qatel lilu nnifsu qabel ma tani ċ-ċans inħallih insibu mejjed fl-assoluti dejjem qatt 200% m'hemmx dubju. Sibtu mejjed fi sħana tal-forn li ma jexelx, fil-kesħa ħirġa minn ħalqu, fil-fan imwaħħal għal xejn, fil-laħam li jomot u jobżoq, fit-tej gargarizza bieħ fl-imbit li tajjar mal-art. It-tarrax blajjat li xtaqt najjat, Ama bis-silla bi xerquni, tkellem aktar mill-li messu, temtem aktar mill-li sema, leħnu wasal sas-sema u lura. Qatel lilu nnifsu d-dedi, bl-inkwiet, u miegħu qatel il-bint li kien kapaċi jkollu u li kien kapaċi jitlef ukoll. عن القتل. عندما أصبحت امرأة أخبرني أبي قصة تيرسياس. قال لي إن تيرسياس تحول إلى امرأة، وقال إنني يمكن أن أكون مثله، إنني مثله الآن لأنني امرأة، إنني مختلفة الآن لأنني امرأة. لم يذكر أبداً أن تيرسياس عاد إلى رجل، أنه كان امرأة لمدة 7 سنوات فقط، وأن تيرسياس كان أعمى. أبداً 7 سنين لن تنسيني أنني امرأة، وأبداً لن يجعلني أي نبي أؤمن أنني لا أستطيع الرؤية. هذه رؤيتي الجديدة قسيسة، وبالمناسبة هذا ليس كلام طفولي، نبية، امرأة نبية أيضاً. Fuq qatel 2. Meta sirt mara, id-dedi għalli l-ġrajja ta' Tiresias. Għalli kif sar mara Tiresias, għalli li nista' nsir bħalu, li sirt bħalu għax sirt mara, li mdilt issa għax mara. Ma qallix li reġa' nbidel f'raġel Tiresias li 7 snin biss dam mara li kien qami Tiresias. Ebda 7 snin ma jnessuni li mara u ebda profeta ma jġelni nemmen li mhux qed nara. Din hija l-viżjoni ġdida tal-qassisa, din mhux kelma ta' tfal, tal-profeta, profeta mara ukoll.